postoji mala, ali celovita monografija koju je stvorio Stevan Radovanović, profesor Zemunske gimnazije, kao omaž piscu Miroslavu Popoviću. Roman Sudbine pojavio se u izlozima beogradskih knjižara 1984. godine u oktobru i odmah postigao munjevit uspeh. Knjiga je vrlo brzo nominovana i za Ninovu nagradu i našla se u najužem izboru. Ipak sudbina pisca bila je da ovaj uspeh dugo i strpljivo očekuje. Dočekao ga je, ali u njemu nije uživao dugo. U životu ovog čovjeka pratile su gotovo sve otežavajuće okolnosti. Nekoliko godina proveo je u komunističkim zatvorima, a jedan deo tog vremena i na zloglasnom Golom otoku. Posle toga jedno vreme predavao je ruski u Zemunskoj gimnaziji. Ipak, po sopstvenom priznanju, govorio je: znao sam da ću postati pisac. Celog života uporno i strpljivo je radio, a kada je stvorio roman Aluminijumsko sunce, izdavači su ga vrlo često odbijali. Poštar bi dolazio i vraćao mu knjigu, to jest rukopis sa odbijenicom izdavača. Kada je objavljen, poneo je naslov Sudbine. I zaista ovo je srećan izbor pri odabiru naslova jedne knjige. Roman Sudbine govori o jednom malom gradu u Vojvodini, imaginarnom gradu koji je nazvan Nova Palanka. On prikazuje jedno vreme koje postoji uoči Drugog svjetskog rata i za vreme Drugog svjetskog rata. Roman prikazuje saživot ljudi, ljudsko stradanje, ljudsku patnju. Roman prikazuje jednu veliku skalu međuljudskih odnosa. A glavni junak Bogdan Žerajica je čovek koji ovaj gradić dolazi sa strane. U ovoj priči postoji jedna izuzetno uzbudljiva ljubavna priča koja se međutim ne odvija između mladih, nego između dve osobe koje su već u srednjim i starijim godinama. Ova knjiga pružit će vam izvanredan čitalački doživljaj i svakako predstavlja jedno od najznačajnijih literarnih ostvarenja u nekoliko posljednjih decenija u našoj literaturi.